Buenas amigos, suma puncha de gampas cacho. Guatimanta que hay video nista chagarimosaiku wasigima. Walas yata chutarikunki. Imata faltasunki. Imata yakikunasniki. Charego kunan tata Dios pa palabranta yaurizo. Tal vez candes adimasa kasanki, tal vez yakipi kasanki, pero kunan gampa salvación chayamo. Unas amigos chareiku kay video jawarimo y maipichos no ganchis kunanga meditarizum maipichos tumpitata pensamiento ta horizon kay 1 Corintios atuntagainin 9 8 itagainin 22. Ajinata niriwanchis uyaririmuachis. Pisikallpa yuqpaq pisikallpa hina kani. Cristuman pusanaypaq pisikallpayuqkunata tukuypaq imaynachus kasqankuman hina tukuni. Chay hinamanta wakillantapis salvanaypaq. Ñaja kuskandiaña karqa. Kay 3 de junio del 2018. Maypichu hatun volcán recorrerqa kay ciudadpi. Y chaypita kay runa sutinkarqa Rubén taq trabajumanta wasinma risarqa. Y chaypita telefonoma wahiarin wasinma. Y wasinmantataq nimun qaynata. Ama hamuyñachu. No awañupusaña. Porque kay altu kay volcán rikuriyun kaypi y kaypita wañusaniña. Rubén taq nin ama ñakikuychu. No gachayamosa. Imaynatapis no gachayamosa. Y kay warmita nin ni pi atinchu. Ni gampis atiwachu. Pero payqa nin no gachayamosa. No gajamosa. Chantapayzin chay lugarma hatun volcán nina lauray maypichus hallp'uramanta nina lluqsimusan. Y chaypita bomberos ninku ama riñachu altuña wañunku tukuyña wañunku. Pero payqa nin mana importanchu no risa. Esposa y wawa y chaypi kasan no risa. Y payta kachayuku. Chantata parita hamun manchay débil para maypichus tumpitata aclararen chaymanta pay chayan chay lugarma y chaypita ashka qaris warmis kasasanku maypichus ashka salvakunku. Munas amigo gaya chanquiña nuqapis yachaniña kay tata Dios pa palabra niwanchis kallpachana kay mana kallpayuq kaqkunata nuqanchis mana rumi hina tropiezo kasunmanchu pichus haqay pisi kallpayuq kanku chaykunapaq nuqanchis paykunata yanapananchis tiyan paykunata fuerzata kallpata Diosmanta mañapunanchis tiyan. Charayku munas amigo hatun desafiyunchis charayku nuqanchis fuerzas runanchis tiyan Dios nuqanchikta wahawanchis tata Dios pa palabramanta predicananchikpaq qan kanki instrumento Dios pata nuqa kani instrumento maypichus nuqanchis paypa palabramanta parlananchis tiyan. Munas amigo sonuykipi hap'iwipuni qanqa esforzakunayki tiyan mana nima fácilmanta tal vez chayamos ungachu pero takiytawan oraytawan tata Dios pa palabraytawan tukuy imaykita qayari aynata manchay bendecisa kanki y aynallataq hatun bendición runaspa kanki. Munas amigo kunan día sumas día gampas kachun tata Dios mantapuni hap'ikuy.